April ni som pariat sang ni som ni panga zir top ni ania bazar thlir tu te Good Friday chi bai ule Palestinian mi panau pangkum komi Israel in Gaza City an beina aban panni bul portrait thalak chu kum sang ni som ni palichunga thalak omjenei le thabera thlanania nimin khan Amsterdam khopuya sang ni som ni panga World Press Photo of the Year award lanani he thalak hi photojournalist Samar Abu Elof thalak ni in New York Times tana alakania hemi panau pangkum komi Mahmoud Ajur hi atira chuan aban le lamchau bulin bompo kina perwanga bulania anua ahliam adam thailo wangin aban le lampo tan le angaya doha khopuya lakani nuwa antan sakani elufi hian mi panau pang Mahmoud Ajur an aban antan nuwa tu soi masak ber anuina hril chu soi chongin Mahmoud anuin min hril zinga hriat hre om kati ber mai chu Mahmoud an aban tanani nuwa har chua tu soi masak ber chu nueng tin nge ka kwata kang che atia ati khani ati elufi hi Gaza thin ni in Palestinian ral tlante omna doha khopuya omni in kumsang ni somni pathum December thla khan doha khopuya phurlu ani World Press Photo Executive Director Jumana El Zain Khuri chuan he thalak hi thalak ngoi choi tak ring taka thu soi si ani he thalak hian mi panau pang pakhat chanchin a soya chuti rual chuan in dona in chuan lom le turte dana hngunga nei na sat tur zia po chiang takin ata langani ti in he thalak chungchang hi a soi thalak en diktu de chuan he thalak a hian thil tam tak a in bil tela tunlai khowela chanchin langsar ber chu chiang takalan tirin Mahmud le ama ang nau pangte hmalam hun tura zo na po zot ni in an soibok World Press Photo Organizer de chuan Mahmud a chungchang hi an thu chua chuan chiang taka soin ban lem vua nau pangdang ang boka nun mana chak thu a soi an tia tuna hian a ke mangin thil zi azir meka phone games khel te po azir meka ni an ti bok sangni samni panga World Press Photo of the Year loman pani na dong tur hian thalak pani thlanani a pakhat chu Panos Pictures le Bartha Foundation tana musuk nolte thalak Amazon a khokheng thalak ani a he thalak a hian tun hma longleng hma inkar theina khop lui om thin na tuna leichar nita a papakhat nisan hnuaya ding lukhum parkhum ke kor bulwar ha a bungro khaya hlatak en laya langa thalak pakhat jok chu Getty Images tana John Muralak Night Crossing ti ania he thalak a hian US le Mexico ramria zan khowot hnuaya Chinese ral tlanten meiluman ai laya langani World Press Photo Contest a hian ramsang za somli pakhat atangin thalatu sangthum jasari somsari pariat ten thalak singa sangko zathum somni zet an thelu chu en dikania henga tang hian huang sang alo man la turin thalak somli pahni thlan chu alenia nikum chunga khovel mun sang thalak chi sang the khom te hi kumin January le February thla khan en dikani 2025 Global Photo Contest Jury Chair Lucy Conticello chuan ato pathutlu nga siamnan hian kan mit ngei kan manga World Press Photo Contest hi thalatu hun le mun har sa tak karan hatok tu ten hatho hriat sakna le choi moina ni rualin khovel thil thleng lian chi sang hriat rengna ni ngala endik tu te chon mi puiten an soizui zel tlak tur thalak kan zong deuh ber thin ati Time Magazine in khovel mishing zinga langsar zual thil sang khovel ti danglam tu mi za thlan chua 100 most influential people of 2025 athan chua chuan India mi pakhat man tel velawa kumdangan thlan thin dan ngai toin kumina India mi an tel ve mi alo mai hi amak angreng hle nikum khan Time 100 most influential people a hian India lem chan thiam Alia Bhatt le Olympian wrestler Sakshi Malik te chuan tela kumina hian eng huanga ma India mi zinga khovel huapa han thlan chua tlak anum lo ani mai theya Time Magazine hian hetianga thlan thina hian huang sang siamin ramhruai tu mi puite ngai na drone pasal thale huang dangten siam thina leader huanga hian India Thisen Kai Vertex Pharmaceutical CEO Nilai Resma Kewal Ramani chu thanani a ani hi kumsom pakhat mi ani laya India ramatanga US a pe mania US a biotechnology company lian Vertex in meiche CEO an nei masak berani soitwangin Time Magazine 100 most influential people thana hian politics entertainment science le business huanga te khovel huap milang sar thlan chu an ni thina nikum chunga huang sang khovel huapa milang sar te an thlang chuaka
politician zinga US President Donald Trump te Mexican President atana thlantlin ngei tura lang Claudia Sheinbaum te minga langa Elon Musk, J.D. Vance, Robert F. Kennedy Jr., Keir Starmer, Javier Milei, Tedros Adhanom Ghebreyesus le Friedrich Merz te po an langa entertainment huanga lem chanthiam le producer Demi Moore te artist le entrepreneur Snoop Dogg te an langa tennis champion hlui le entrepreneur Serena Williams te controversial lo zai thiam Ed Sheeran te Google DeepMind din tu zingami Demis Hassabis te po an lang Nobel Prize la to Bangladesh ramsiam thattuma mala tura Bangladesh mi puiten an ko Bangladesh sarkar lei loka an hotupa ni mek Muhammad Yunus mingpo alangani Khovela pahaw sabar Elon Musk chon khovela fanga berni atum mek ni inalanga tuna hian fa som pali nei to ti khovelin na hriat puya hetila hian Musk hian in polna tang ni lo meiche na chi paya fa an hrin sak mangin fa nei nual to a nei le zel turin mala mek ti po hriatani Musk hian a fa pai sak du tu meiche tele an fa te hi sumle pai manga chom dolin inrem na khir takero nei pui thina nikum September tha Musk fa som pathum na hring tu Ashley St Clair chuan Musk nei hian anin berenga anin biakna pakhata chuan Musk hian a fa pai le tura du thu le khovel top ma nge ya sipai rual khat dai fa nei mana du thu a hril ni na soi Tesla CEO Musk hian fa som pali nei nge ti hriat chian ani a fa te nu mi pali po hriat chian an ni a St Clair baka hian zai thiam Grimes Neuralink executive Sivon Zilis le anupui hlui Justin Musk te an ni hei mai baka hian Musk hian Japan mei chelar tak pakhat chu afa paitir turina chi thon ngai ni in report then khata chuan tarlan ani bok Elon Musk hian afa pai tu mei che te nen hian engang in rem na tak ngen nei thin hriat ani lova afa pai saktu te zinga fa pali lai hrin saktu Sivon Zilis chu adin hmuna thadeu bera soyani a Zilis hian President Trump lak lu ni ma a zanri kil hona khan Musk hi azuya India Prime Minister Narendra Modi ne na anin hmuna po tel pui anti hetila hian St Clair chuan Musk hian afa pai chu apa Musk ani ti aba certificate lan tir lawin Musk afa apai ti apuan chualo chuan $13 nuai khat pek zia tiam ni na soya St Clair hian afa hrin sakpa minga chuan Musk chu aziak lang lo tarenga mase kumin February tha khan Musk afa pai thu apong chuak ta a hemin hu hian Musk hian $13 tan puina chu dollar singlia ati hniam ngala chumi hnuwa chuan $13 sing hnia ati hniam le to ni in na soyani Elon Musk hian mihring kan pian pun chak lo wangin khovel mihring te hi zoi ral vek maba kan ni ati thina mifing tak tak te chon khovel mihring te malam hun thlir chungin fatam takan nei turani ti chu asoi fo thina ni hetila hian Russia President Vladimir Putin chon SpaceX CEO Musk hi Russia Space Engineer pui Sergei Kolorev nen te khinin afaka mifing tak ni in na soi Tunhaya University zirlai te ma an ram space policy chungchanga soina Putin hian Musk hi soilangin US a khon mi pakhat Musk ka oma sikeisen lam ngai ven mai ani hetiang mihring hi anom zen lawa hetiang ngai dan nei hi chang in mihring zinga an ron piang ve chau thinani atia Elon Musk an sikeisen a mihring ka kaya tum thuwa soi chungchanga soiani Putin chuan angai dan hi tunari chon katan ngei po maklutuka oi lo takalani ma se hetiang ngai dan hi taka thleng fo thungani ahun laya kolore vatele midang te ngai dan po kha atira mi mak ti ania tumanan oi saklova ma se takin ron thleng zelani atibok korole fi sangkha zakwa somnga le sangkha zakwa somruk chowa USSR le USA de wansang lamani ne laya Russia engineer ro pui takania USSR satellite le rocket te design tu ni in wansanga mihring thleng ma saber Yuri Gagarin sangkha zakwa somruk pakhat kuma Soviet Union in an ka chuana mo phur tu zinga mi khani a sangkha zakwa somruk paruk khan athiani hemi ma po hian Putin hian Musk hi artificial intelligence le Neuralink chungchang mihring thloka chip phum chungchanga alo fak vak to bokani Britain ramlalpa King Charles chuan kumtina Britain lalten an ti thin danangin nimin khan annual Easter message sapuang chuaka khovel mihring te nun le thil pahni in person chungchang asoi King Charles chuan in dona chungchang te mihring torna le mihring vekin an mihring puite channa na an nun an hlan dan te soya tunlai khowela kan mihring nuna thil maktak chu
nun ron na rap thlak tak kan hlen chuak thei chunga khongai na le zangai na ro pui tak kan nei tel tho si hi ani atia hei tak hi mihring nuna thil om ve ve in person lutuk si ati chu ani mun pakhata chuan in dona wanga mihring torna rap thlak tak kan hmuin kan hria a chuta che tho chuan mihring nuna zangai na le khongai na ro pui tak lo lang chuak midangte nunna chan nan le an ma ni tran puina tura mihring vekin anun po thapa ma alak na ro pui le ngai sanom tak tak kan hmule thungani atibok King Charles chuan khovel hian thil pathum ro pui tak tak mamo ala nei renga chungte chu rinna beiseina le hmangai na nia heng jinga ro pui ber chu hmangai na ni ti in thuthung thar ziak aron la chawngani Britain lalpa King Charles hi kumsam sari parukania Nimin Khan Durham Cathedral Royal Mondi Service Christian sakhotana hnathok thra mi pa somsari paruk le meichia somsari paruk thlan chuate hena abi ka cher poisa thir thil pek a hlanani bazari lo thlira wangin kan lome